مقصد من ایرا باور میکنم چند بار می اومد میگرفت بر میگردون چی باید تمام فکری معامله کردی که ما جا زندگی داریم مالک داریم. شرکت دارووری صاف‌سودا برای زیاد کردن موی سر یا زیاد کردن ریش یا نیست کردن داغ‌های سفید از بدن یا کم کردن وزن خود به شما کمک میکند. دستافка به همه شهرها در مدت 2 روز کرده می شود. رقم‌ها در روی اکران. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. мо тасмим гирифтем ки дар канали худмон як барномаи нав пешкаши тамошобино бигардонем. яъне то имрӯз дар канали мо фақат обуначиҳо ба мо саволҳо пешкаш мегардонданд ва мо ба саволҳои онҳо ҷавоб мегардондем. имрӯз мо тасмим гирифтем ки ба нақша гирифтем ҳамин чизак ҳар касе ки хоҳишманда ва ҳар касе ки дар чӣ проблемае қарор дора, мисол аз як кас қарзӣ дора ё ягон кас ягон ҷанг кардаги ягон хусумат дора, мо ҳаморо даъват кунем ба барнома ва роҳи ҳалли кори ҳавайора дар охири барнома бигем ки чӣ хел ҳал мешава. ва имрӯз мо 2 нафарро даъват кардем ки и бародармон аз ина нафар пул қарз гирифтагиаю тӯли 6 моҳ мешава ки қарзи худша пардохт намекунад. ва имрӯз мо ҳамин масъаларо дар инҷа суҳбат мекунем. ҳозир аз забони хушон мефаҳмем ки чӣ хел додугирифт кардагианд ва пулша оё метия ё ки наметия ё ки ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. сухан дода мешавад аввал ба қарздиҳанда. 6 моҳ мешавад ки бародармон берӯз ама ба маблағи $100,000 қарз гирифтагиай. мақсад ваъда кардаги буд ки 6 моҳ пас ман ҳамин маблағҳои қарз гирифтагиро пас мегардонам. аҳози боша бародармон дасткашӣ кардем. немо дасткашӣ накестем. ҳозир просто вазъият тирб шидагие намешавад дода. охи бародар худат 6 моҳ пеш гуфти омади гирифти. брат маро гӯш кар. даи 6 моҳ як чизай форс-мажорни обстоятельства ном дора. ҳами карантин шид, ҳама безеб шид. ҳами корхонаи худат дами карантин вазъиятш чӣ хел шид? охи бародар ина ту айман ба маблағи $100,000 қарз гирифти, коргарои ма ҳозир тӯли 6 моҳ мешава бе мақсади гап ки ҳами пулеро ки ту барнагардондесай и ба коргароша маош дода натонистесай ай ҳисоби гунаҳгор будани ту пулиро надодесай иҷа да мардум бепул мондагиай беойлик мондагиай. ёра ки ҳал мекунад. بعد وقتی که قرض داد فکر نکنه بچه ها کشون یکی نمیتونه داده فکر نکنه هیچ کیف نه مقصد برادر این شناسای مقصد من ایرا باور میکنم چند بار می اومد میگرفت بر میگردون احوزی با مبلغ $100,000 وقتی که ما قرض گرفت طول 6 ماه گو ما بر میگردونم و این $100,000 که ما ایدن قرض دادم این همه маошҳои коргарон будам. Ба коргарон надонистам ки там хеле кор кардам. Инам муовинум. Ман шоҳид будам ҳамон рӯз гирифтанаш гуфт ки баъди 6 моҳ бармегардам 1 сол шид. Бародар розӣ будӣ? бародармон буд мо розӣ будем. шумо ба воситаи ҳамин гуфта бародара ягон забонхати ягон чӣ нагирифтена вақти пула доштем. мақсади бародар мо дар вақти сунгирӣ ягон кас забонхат метия ки чӣ хел фаҳмидам. Захи бародар мара гӯш кӣ бародар як дақиқа бесен. Як дақиқа. вақте ки чанд бор омад қарз гирифт ами одамизод не одамизод вақте чанд бор мисол матида не ё да даверия дуромадаги чанд бор омадаги қарз гирифтаги гардондаги овардаги охирон бор омад $100,000 қарз гирифт. не брат беози мо ҳамун дискашӣ кестем ози мо ҳамун не дискашӣ нест бародар иҷа як гапай ки коргарои ма пушти қарзи гирифтаги беози ма та баҷои ҳамун ягон чизи дига ма тада предлагат када будам. не охи бародар чӣ бар ивази пули авай мошин охи бародар ту мошин мақсад вазъият надорад дида охи бародар 15,000 акай фирӯз تمام فکری معامله کردی که ما جا زندگی داریم مالک داریم این اینجا برای ما اومدگیم برادر
او چه زگی بین یارد شما ما او دایالو خانه دورا تو گوش که برادر تو مرا گفتسی چیز پریگلاگت کردی خونه ماشین او سچکای تو میگوی 15000 تو برادر دلار 15000 دلار خونش چی؟ 15000 دلار تو گفتی تو برای وجه 100000 تو قرص با همین سچکا چی کردی مصرف کردنی خواب که تو خواب کمیون گوش که داد نزن ором гап занем бачо داد نزن مرا گفتیسم داد نزن ту да ҳамин табақ ягон мақомота муроҷиат кардӣ ё ки не не бародар мон буд номақо ягон чида охи шумо ина дида дониста фрептон кадай 6 моҳ шуморо давонда шаш бармегардонам ака 6 моҳ пас бармегардонам да оҷа нагуфта буд ки ман сум наёбум ё касалия проблема хил буд ака боиси нам табақта сума бармегардонам Исе гӯшкӯ. е брат хаб ку Я минуту мара гӯшкӯ исе нигӯкӯ у суми тиҷа чи причо бачо хаб суми тиҷа чи причо хаб кинен я минубе ту мегӯ ки суми ия да шумо чӣ дахл дора ман маошҳои най коргарома шумо да проблемае охи ту бовар кардума ту да и ҳисоби ҳамин сум маошҳои ҳамҳора ҷамъ карда ту сум додагӣ майра гуфта будам ки рискшаш иш ҳастай майра ози не тӯира пешакӣ огоҳ кардагӣ масъалаи хеле огоҳ накарда будӣ ки хеле мешав ту гуфти 6 моҳ пас гарантия қати миёрум метиюм та ина 6 моҳ оғе одам форс мажор не гӯш кӯ хаб кӯ хаб кӯ гуфтесам хаб кӯ хаб кӯ гуфтесам берун тамом боз ам мақсад мақсади гап ту суми ҳамира пардохт мекунӣ ё ки намекунӣ мекунемаш я соча кай мекунӣ охи кай аму шит мекунам шит да 6 моҳ пас гуфти коргарои ман мешинан ҳар рӯза бача ё даматра бордига мегум ки коргарои ту проблемаи тай проблемаи ман проблемаи ман як савол да худ дорам ту аи забонхат гирифтагӣ нести қонунӣ не ки дар вақти ҳамун сума додан шумо гуфтушунид кардагие шоҳид доштӣ ту бале ҳамун шоҳид ба кор ина ман шоҳидам забонхат гирифтагӣ нест вақте ки агар айбола худ ариза мекунад шоҳидаш ба кор меояд ту бародар бо вақте забонхат набоша агар мара дидам $100,000 бите гуфти 150,000 метиюм та гуфти ҳам хебуд не ҳам хебуд не ту э бародар ту мара омади худ дина шоҳидам бародар ина муовин ту гуфти ки ака $100,000 ҳам хали мо бизнес мекунем 100,000 تو همون چه مطابقی که $100,000 امر امته با دعوارات کارخانه‌اش برای $150,000 بعدی چی شش ماه میتونم یادم تو ای کامرا کارخانه است جواب کامرا را بیار به یا سوال دیگه دارم برای ابرات چی ماشین اوه با ماشین آوردی سوما خوردی ماشین ما آوردم محکمه ماشین محکمه در چی جو ای سوال $15,000 میتی ای آدمه تو قونه ای تام یا چیزا نمیفهمی مرا ما توی واسه شما داد نمیفهمی بروز بروز چیزی گناه دورت همی سیتواسیا سومی تا سومی دولت سومی کارخانه ما سومی نه آدم همی آدم چی ما کارخانه تو ما جگاب دست سومی آرام گپ زنه نه آرام گپ زن او کارخانه تو کارخانه دولتی یا شخصی ای چی میگوی کارخانه با همین خاطری کارگری دولت نیست این کارخانه شخصی است شوگی نمی سومی قرضی خیلی گوش که تو بدی همجاست گفتم
بعد چی با که دیگه بگلام میاد کی لوپو جورش بیاد که لوپو جو باید تاریخش بگم بس من همجا اول گپ زدم به ما یک چی گپ زنم در این سوال یه مینوت خواه شهرنامه دهانی مرا گوش کن این مرا گوش کن شهرنامه مرا گوش کن من بفهمونم قانونی جمهوری تاجیکستان درباره چی کردن امی زبان خط ای 2000 سومونی یاد دم مرا گوش کن مرا گوش کن در موضوع شهرنامه خطی می شود دهانی می شود در حالتی که شاهی داره علاقه شهرنامه دهانی حساب میشه این چیزا کجا خواندگی سوال غیری یگان شاهی داری همجا کارگرو می تو همه شاهیدی این هم یا همه شاهیده خطا چی کارایی تو تا پوچور نزد چی بیروز مرا گوش که برادر اگر اینجا مردی باشه که من ترا مردک میگفتم من ترا دادم همونسوما به زبان خط برای چی؟ برای که چند بار آمدی گفتی در پشتی در ما ایستادی گفتی ما رسوم آوردی دادیم در دول یادر آمدی من ترا مردک گفتم خاطر شیناز من ترا دادم همونسوم $100,000 طلب کردی با گوش که برادر من ترا با گفتم که برادر این در شاید این همی معاونم بود تو گفتی که برادر من همین سوم میگیرم ابراد میتیم بیزنس دارم ابراد میتیم تا $150,000 همین روزی چرچک باید بیا روزی چرچک باید زپسی تلفن دست بزدی تلفن دست تو زنگ زدی تو گفتی که اگر تو همی صد ترن نیاری من میرم میگم که تو ما در 150 تا وعده کردی بدی من شوید بایدم مشهد همه ما شاید بدهم امروز همه گپو در سر ما سختنته دم تو میدانی که از همین گپت پدوردید نشوه میره پس پنجره دم بشینی باید نمیگه نه تو یک چیزی دیگر هم خاطر رسان کنم که یک چیزی دیگر هم خمور ما گفتم که من نبودار یا دم من یک چیز دیگر خواه به همت بگم در نزد قانون جمهوری تاجیکستان شاهدی بر دروغ دادن هم جوابگری جنایتی داره یعنی که اگر این شاهدی بر دروغ بود ایران با جوابگری کشیده میشه یک چیز دیگر خیلی سوال تو ای برادر گوش که مرا به هم تو کجا دیدی که دروغ بعد نشدی چی؟ احتمالی خواب بتونه که رفت اومد داشت قطعمی می اومدی کارخانه می برامدی آدم کچا مربط دودگیانو باید هست زخم کنم شما بگو با افشه سونه گیفتم چه دکتر از کومه مینوت خاموشی او خطزک جا محمد دونه بارکی دست نداشت تو گوش که تو خطی همی شفت کنکرت نه جوابگر میشه نگلا گنات کستا این نگلا تر از استوید کرده که این همه دستی سستا یکان سونان کمک کارگرم باید کارگر شما به یا سوال به با کارگرم یا سوال چند باشید شما معاش نگرفته برو جای اومد خیلی کار داره تا که وقت گوش کن بس کومه سن تیموز لیباسی کندگی خسه همین قرضا یک تکمیل یک جان باز اون خدمت تیموز ما گوش کنید خب من ترا کافت هستم یا کار نوی ما گوش کن خب بیا کن جان گوش کن راکاتم وقتی همی اکا اومد پیشتری ویدیو خریده که اوجه مونانده بال باشون بعد گفت شما همی اکا odamizon عقل داره وقتی دوستی تاکا بس کن التماس نکنم پرایوت نکنم وقتی همی سونگیریش دکا فکر میکنی مسی میگوی عریضای شید چند بردن اتفاق نبردش اوبیز به ما مقامات گیم بیده بود دکا جان سنترالی بود شکایت نکنم میگی چکا اوز به ما گناتی امیر شما دادا چند ماه کارگرو تویلگ نگرفته استند یک سال میشود یک سال شد 12 ماه نمی آدم نگلا قانونی جمهوری تاجیکستان
трудовой кодекс нарушат, бехапката ями. нарушат кана ту 12 моҳ коргаро тоилик надода ай куҷои озӣ зиндаги бародар мара гӯш кун ай дасти навид қарзи ки ту гирифтагӣ ма коргаро мара причём здесь ё барои ки ма сумо ира гирифт сумо коргаро ма гирифтагӣ да ту давера кардам додам ка иҷа значит мошенник ти ки ту иҷа ягар гуфтесаи я минуте ия чи гуфтесаи оз гирон сарта кофа ин сумера ки да ту додагия ай суми кисаи ваё ай суми маошона гуфтесаи суми ваёра гирифта ҷамъ кардагия ҳаққи ваёра да ту додагия суми маоши ози сумо ёра бар бигардон гуфтесаи чӣ ба шумо муроҷиат кардем сабаб дар чия برای که خلق بفهمن همه آدم ده دیگه همکاری نکنن هم خیلی آدم ها در قرض نتیان به زمان بنویسن نه با باور کردن دادیم بودم با عملیت کرونا کرونا تن دیگه آدم به یگام درخواست یگام چینو گرفته هیچ کسو روزا تز ما شما رسول الله روزا شما شما نگو دادی هزار احمد نیست پون دیگه خب که همین متهم است فقط ممکنه از خواه کنم اکای فیروز سوما که شما نامتونه دادم ما خود سوما میگیریم نکید برابر زیاد میگیم متهم ادوکات من شما دوزی دم او دانشو میتیم همین شخص وقتی اون سوما گرفته بود این خونه‌اش ماشیناش هم همه دونیست بعد یه نبیده چه خونه را چیکار تعمیر کرده ماشین قیمت با قد گشته سعی نمی دو در رنداش هم هست ماشین قیمت با نه در اینجا یگام چیکار ماست تو برای برنامه هم خیلی شب شده این اکام برآمد داره برادر اکام بتونی ماشین ریخته فروخته و یک ماه داده چی خبر چی ماشین فروشه برای одам мара гӯшка матра ҳози гуфтест ҳаме одам сумои т валютаи мошин хати дар граница истодаги сумо то ама ҷоҷа просто одаме ту иша немегӯ иша немегӯ бародар ма туда дар ивазаш нагуфта будам он вақти қарза додум нагуфтам ки ман мошин мегирам ё ки ягон хона понаи тира меги ма дар ягон чизи ту дар кор неста пускай майли ту ваъдара доди ма тира марда гуфтам ту биёр ҳамун суи мара бутешто ма коргаро ва бутим ва улкоша ҳар рӯз ядо мара гуфтасам охи ту мара ҳози гуфтаси ки не ту вариант не ҳамунҷа агар берӯз мара гӯш кун ту агар ҳамун ҷоҷда меомадӣ мегуфтӣ ки бародар агар ки сума ма дода натонам дар иваз ма туда дастоле намедодам $100,000 ту вақте мара мегуфтӣ ки ам хеле гап чапа ту мара гуфтӣ 6 моҳ пас мас меёрам $100,000 гапи бардум як сол $100 гуфт оз $150 не $150 мегардум ози гуфт ки мошино дар граница не ман медонам мошино дар граница бародар мара гӯш кун мара ваъда кардагия ма дар кор неста $100,000 додаира и гуфтай ман 150 дар кор неста 50 та дигаш ош шабра зинда о 100 тара биёра ма ҳамун 100 та додагима сум додам ма дар иваз ёра ягон чи натемада тоз гуфти ки мошино дар граница на ту кадом мошина мода ваъда кардӣ мошин гуфти хона гуфти кадом мошина ун мошина як ҷо мад додар ҷо мошин биромад одаме ин мошини хоча причём здесь и ба чӣ мегӯяд ту айдам ви пешбоӣ карда гаштест ки ба чӣ мегардад дар кудом чани нигоҳ мекунӣ ту коркунӣ успед кар мекунӣ акай фирӯз я савол дига хирда ин амрӯз 21 ма суи ма то 25 ма гардонда метонем اگر بگیرم اتوبیس کودکسی مهنت امو کارفرما وظیفه‌داره که سر وقت الکوشونا با کارگراش بتا آنجا مو یگام آنا گوش کن اگر کی با زوما تو 25 ما گردوندا метони ака оли ки берӯз чикар мекунӣ ту надори бад чор гуфтидам ака яга хабаси ака ами акамон семо пеҷ من دلیل تدورم که سه موپیج اکای نمی ماشین اندیشه خونه اندیشه اکام به از کنده نبودی اکا خیلی چوی دستی ما اخشومش از خیلی اکا به ماشین اکای خونه دیدی اکام پیش ما اومدی بودی گفتی که $2 جون اکا خازوره کن خازوره من اصلا رفته بودی اکا بس مارا گوش کن من شوی دارم اکا شوی در اکا از کنده سایی خواب کرده اگه تیموز
گفتم که بهروز جان گپ دوای خونم برس خونه کرد پیش همین تا بوس پاکول گفتی با ما تو قبلی و گفتی دادر جان همین اکه بهروز نفهمم التماس میکنم همین خونه فسونا با جواکی ما شین کادرون گفتی بیا این زندگی گفتی همین خونه پای ماشین ما بته ما خرف باش سوری ما کلم افراد میگیرم همین گپ بگو میگم Акам гапа гусаги амироса. ма ира намешносум гуфтешам нам дазал телефон запись дора чиқар мешнуси мара гӯш кун ма и фирӯз амеш ман намедонистум нагуфти ки аму додарта охи мара гӯш кун ман медонистум додарта не ки ман намедонистум ки ами додар омада чӣ коре кардани номиш чия تو امیر اخی چنم مشنوسی ادم به روزش میگویدم فیروزش میگی چه رو میارسی همی؟ دست نبردار اکای فیروز یا تو دا آدمای کارگرای نو دور آمد قای چند سال شید کار کردی سمت با من نبود گوش که اکا تا 25 ماه سومتی یا ترام نو برادرشم همار با سلامتی جو میگو اکای فیروز ما ترشداد داره باخون جواب میدیم تلا بای خیلی بوجو بیسر کنار بوجو ایسه گوش که براد همین سومیترا حوزی ما دادن نمیتونم فوراد جداد که نه فوراد چکور نفوراد нашава бародар мерам ягон мақомотои давлатӣ да муроҷиат мекунам ягон ҳалли масъалааш боша бародар ҳалли масъалаи бародаро акард бо диққат гӯш кунед ҳозир чӣ хеле ки бо дар иҷа шоҳидои ту гуфтанд ки иран мошенникӣ кардагиай агар ҳамин чиз шоҳидӣ бар дурӯғ боша ӯ шоҳидои турам ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд як ва агар шоҳидӣ ё бар дурӯғ боша иёрам тибқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд лекин додагирифте ки байни ҳарди шумо шидагиай берун аз мавзӯи ва ё дар иҷа мутобиқи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон яъне ба қаллобӣ худат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ба қисми сеюмаш дар бораи чӣ омадагиай қисми сеюми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 247 омадагиай ки бо роҳи фиреб ё бо роҳи сӯистифода аз боварӣ чӣ хеле ки ёзи қайд кард تو در باوری ای درآمدی ای با مقداری کلان پول گرفتی و این چیز داخل می شود در قسم سومش یعنی با راه فریب و سوء استفاده از باوری با مقداری کلان مال و ملک یا که پول به دست آوردن از یک کسی دیگر اگر که در همین ماده قسم یکم و قسم دیگرش میشید در قسم یکمش حتما جریمه تعیین میکنند و قسم سوم شواهد ما گفته هستیم قسم سومش از آزادی محروم کرده می شود از مهلت 5 سال تا 8 سال به جوابگری جنایتی کشیده میشه و در اینجا با یک گپ دیگر است اگر که تو به یگان مقامات مراجعت میکنی و پروسس سودی سر میشود مثال چخیلی که از ما در اینجا شتگیم در سر سودم هر بار برو میشینن در ان همو حالت اگر همی برادر مثال وعده بتیا که بعد 3 روز یا که 5 روز یا که همو روز در همو وقتی پروسس سود سومیت را برقرار میکنن در این حالت ای با جوابگری جنایتی کشیده نمیشود یعنی که از آزادی محروم کرده نمیشود لیکن داغ سودی میگیره چون که در اینجا وقتی که تو مراجعت میکنی به مقامات های دولتی نسبت این شخصیت پرونده جنایتی آغاز میکنن ببین اکرش یامینو اکر خبر التماس من فرق داره تمام تو уже чмо маке уже друфте сака ина ака боди қаза писа гуш ко грамы бата фирус ама кама гуфтам чимая забин удаҷунам кор болта чига мешава намешава наки акор кардам удаҷун мақсад ами хона қати мошини 500 бите мамо қарз якай берӯзит халос тамом халос гуш кака наки акай берӯз нафҳама ки хона қай мошина гифтагим фаҳмо دیگه اکا گم فرق نیست این پولی اکا سلام اکادی خونه گرفتی خاموشی 570 بس اکا من میخوام باشم تا دیگه مرده کمی خواهم گفتم شرط نیست زنش میگه ممکنه اکا
публика ҳамкорош коргарош ай бай хай кор накунед я машини ки мара гӯш кӣ бародар ӯ шумо ҳам ҳамчунин метавонед айболои раистон сардортон бирен ариза бинависед мутобиқи ҳамин моддаи 247 ба ҷавобгарӣ кашида мешавад дар инҷа ба назар мегиранд ҳолатҳое ки ин пешниҳод кард агар дар ҳақиқат мақсад ҳамин кирдор ба амал омада бошад ин тараф ҳам ба ҷавобгарӣ зани ман шоҳида бо зан онҷа оди худш медона одидо ака бе илтимос мекунам дурук ака я гӯш кунад дар чӣ ман ка бор ҳама шлова кави да пешма додун мошина бо гаи рафтем бо орзу визионаре предигар унам шоҳида ки мо гаи рафтем ака дакман тах кардем мошина балон кардем ака тамом хона рака додаст ки пеш ака синафтем балон кардем розӣ будӣ гуфти ман ҷе кадорам тамом оз бо аму хона мерем тарас мегам мерем аму хона занаш қайд бакош дар аму ҷан бо дига ман чӣ фарқ дорам ака бародарои азиз оромиро риоя мекунем ва ба ҳамин мо ҷанбаст мекунем ин мавзӯра роҳи ҳалли мавзӯра аллакай мо ба шумо фаҳмондем чихеле ки мо ҳарди тарафа гуфта гузаштем бирен ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат кунед чизе ки мо фаҳмондем роҳи ҳалли кори шумо ана ҳамия инак тамошобинони азиз хеле ки навори моро тамошо карден ин навори мо навори сохта буд яъне ки чизе ки ҳозир шумо диден ин чиз ҳақиқат надошт ва мо ҳамин хеле барномаҳомона зиёд карданем ба ҳамин хотир аввалан якумин барномаи худмона сохта кардему пешкаши шумо гардондем то шумо ҳамин чиза чихе қабул мекунед ва ҳар касе ки агар ҳам хеле мушкилиҳо дошта боша дар инстаграм намиҷа дар номуш ҳастем муроҷиат кунен мақсад суҳбат мекунем миёем мешинем ба навор мегирем проблемаи шуморо ҳал мекунем худованд ҳамаи мо шуморо нигоҳбон бошад.